asem ya kasamba me de ema menya abrehemu ni akomatoyem ne se ejanom na yenom yenyi yenya ye no ne ejanom a yabeto ma yaware bi nokre ejanom no so tiase ejanom na wo de fa so wo nyi no ebia na wo de na oye ba sabre no eye 1 in a million nti yenom nyi no ejanom na yenya ya yedinyi ye no enye no ne ejanom na yabe ware wo mo ne oma wo aye ne yabe hunu oma ye no mo adwumo ye hunu sade mo ne oma mate no enti generation no ye ma ne benyinyi awie no sije Father's Day dia na hwekra be che Mother's Day no crepa ya man nyinyi wie na ye do say ye celebrate Father's Day and share better Mother's Day because remember you know many other because there's a new generation of fathers. A new generation of fathers, exactly. Yeah. A new generation. See ano yan to ni amase sir yan to ni amase sir it is a we jane ne ya wawa make sure so be start adwuma no responsibility den pa wo yi sika wo tu said ya kanie but so yidi ma kwada no e wo so yidi to fie enti no say eno na se mu aya na ye wo yasa wo yi sika nyina de abra ene ya sesa wadwen because e bedru bre na ye ma ya nyinyi na omo celebrate ajanom no wani be wo tim pa wani be wu e wo tim enti your homework ye wate obi na bo no nyomo so your homework na ye ajapa e ma wo ma na wo mana na odachi no de wanya wie na wo nkotodwa ka ne ho no ya na ka wonya ya ka oba bi nsane 500 bi na ba ko nsane 200 Ghana no bi nsane 100 na yemu wa wo no wana be hunu sebe wadi si hu weda na ka pese me ka no mintumi nka but yenim se aka ne sei mo be sakra na CJ use sisi ayeka say Israel and Iran entokwa ekoso na emu no na obi beto no nyum say asem papa bia mate oye asem papa bia mate ni se ilevi ya suspended oye ampa oye CJ do so levi na eba 1 liter bia ye de for sika 1 Ghana cedi na eto so ya meto 1 gallon me betua 4 Ghana cedi 50 pesos de ama ban say wo de betu do so ase no na o mo de nkata ba say Iran and Israel si jedam we si ha just say ye to mane ne ato amane enkoba di a change de beba liter but the tintini ni tete mu nyina nsa mampa ne ni giare ni mpagi for de nkata ba ese enam de ekoso no ene sese no fa won no aso wo ya twetwene mu ahu wo ya twetwene mu anhwe ya na atesa kohwira akosoro ameno soso de ohafofro na ba nti sa to na nanka ban ebeji wo fa won no so dam se de bo ba fom no wo mama na ka wiem akan sinsemu a wo monitor de ekoso Iran Israel ntem no a anse do message na ye nti sa 16th no kra na ene senka ye o chena ho enka ye kenne ya no mbeshase nkoma na mekiti enne na kajiare fo se shase no mabegye edi akọ enti seje eno ne asem papa na eba over the weekend aye enigi fantastic na asem kase ba ku bi so ba ya ansa na ye kwa weekend ni mu mpo ene ne Monday yi eno no eye Zoom Lion ene aban yes won say contractor wo hono ma won se ba koye bebre omo prapra krum no enti sweepers no contractor wo hono mo a obi e kanede beba e kro mo say aban kra terminate contract no ye ka say terminate na che say apama e wo mani aban tem a wo say ye adwuma no ye twem adia free me sem say ma menye basije enchemu bi wo hono ma ye pese ye de matie fo kakra ye ne da bokrata ne dia ba da bokrata ni nyina sorry ewum na de ten say wo hwe contract ye ka ho asem ye prapra contract na March 2024 last year March ni mu na contract ni end yes na end ye na by my extension abosumi nsia 6 months to September ekokosi September yes September ne so ye no contract bi ama biem Zoom Lion ne aban na sabre wo free so and sabre kwa ne nya nkoto aba because dey September ma ye dey 2024 general election no eti omo na ye nkomodie enti no from September 2024 besi sabre no contract bia ni hodom a edab Ghana ban any Zoom Lion temsa aprapra no contract bia ni hodom enti asembisan say contract ni hodom a eye den na ye terminate
enti no enye no cresa contract bi on obi terminate na ye twam contract bi ani ho awu from March 2024 and na omoma extension 6 months no to September into September, October, November, December, January, February, March, April, May, June abosumi dunie CJ contract bi ani oni abantem enti Ghana frontier say aban ni Zoom line adwuma contract bi as we speak contract bi ani there be contract ni ho ena aprapra no kwa na nye Zoom line nko a ena yesa adwuma no Zoom line ye company ono eye bi ye wa other companies e wo manyimu a omo so ya aprapra adwuma no enti nye obi a obehunu sa opra no ena ye Zoom line adwuma ni na ehwo no krompo na nche ne CJ me wo yaudie kakra CJ me yaudie no efi Youth Employment Agency ho yaudie na me wo no efi Youth Employment Agency dinti a meka ne say no enie CJ yewra Kofi Japan ofiri ho ya Malik Basin tele o mabayin ase they are no omunni no krema Ghana for they have not been truthful to Ghanaians esan se oma emaye ne ye papa no mo prapra ahomache a sikado muti so yetua wo mo ka se 300 Ghana ya ye ka ho asemi eni mu nkomo bebre ni CJ eya ban ene fa sa ema na prapra na ban na form adwumam aban na mo contract mo letter appointment letter eya Youth Employment Agency e sha ban ase eya ban adwuma ene fa sa ma no wadwumam mo code a mo de bejo marketia enti se ene ye fan se me ba multimedia sabna ye betu aka 500 Ghana mesemate Katie uni abu mate meje meye adwuma no eya me ni Katie asem eya me ni abu asem third party emam enti aban na form aban na sika wo de be ma wom enti se wonu se obi prapra na ye ma no 300 Ghana eya oni aban eya ban na ma no sika no last week ya me hu ye say aban so obepejam because eya ankronkro dwuma na se ankronkro dwuma na kire katu de be ma ne dwuma ani a aban tu me kire ankronkro dwuma ne se to nipa da katuyam CJ what yes enti dia media wo yewra Kofi Japan wo no wo YEA wo free won ma yewra Malik Basin telaba a wo nyina beto nkrata kire se o man kasa na fa ma na pra na dwumam na kasa bebrebe ekoso nyina no ma ye din a o ntumi fa clarification ema no CJ media wo ho pa abana Ghana for so ntia se Zoom line adwuma ekuo no wono woni mfidie wo niema akade ahodo a wode ba ba ye adwuma no ena wo aban waba ne nten ne abesan contract say aban ba ma wo nipa enkrofo a wode ba ye aban ba ma wo adwumayefo aban na kasa na betu omoka ya aban na kasa na betu omoka na emom ni sika no ye ba ma wo ebia 50 cedis 50 cedis no emu 15 cedis de ebe kwa ma adwumayefo na me aban mafa wo mo anti aban so onyo maka mo mate ase se obemo mo sa sika no e na ode omo aban na fa wo dwuma mu wafa wo e na ode oba se beji aka de ne fa koye dwuma no nti ka honi de Zoom lion won sim kura ba bia abana wacha se ma me kana won sim ba bia because won nsusu won share of sika no a aban edema no sa contract sika no nti se doefo ne ebema omo simpo o se ebema omo taku omo ni aban asem Zoom lion entiaka eno ehwo na medi ya wo say nti eden na YEA fo isan komo we CJ ye hyase di ye nye ne o sase mu eba ye hyase kan ye nye ne na ayi YEA fo ntumi mfa nkrata mfa clarification emma na yenti ase say sa akatua ne yeso obi je 8 million na wo ma obi say no na modi abasa eye YEA ye yasodie ese ye befa adwumafo no ye na ye fa adwumafo ne ye de o makwa ma say omonko prapra enti yenom na ye fa ne say Ghana fo say sika na yen aban ye de mom no esu aye betum but mo ye di ti wona mama nyosem nti because so say obekasa ebekase na wo politician na boso so wo je katua chese peche allowance se guso nya de ketwa na wo tumi hwe nyame anim emma obi a osori ahomache bepra sa sika fie we ya wo no allowance kra ye 300 Ghana ka beje wakatua na nche no wo ti YEA ho na yewra Kofi Japan ene yewra Malik Basin tele men kwa kire bebre men fa mienu we ya enkansem akatua na mogie no munyina mo ya ban adwuma efo CJ o na wote won mo as YEA director no ene de opera bonte munyina mo ya ban adwuma efo enti wote usika na wo wie na wakotwa sika fie bi de ama de opera no na wo wie na watwe ho tenchen
na do wani makote na fe obi aduma na ono eti ne ba bia nyon na kira katua ono na kese yetu omayim na yebo no so abna ma yen hwe and let's appreciate aduma zoom line aduma ko no wono eye enye Ghana hanko ahun Ghana hanu a yan diem ye sopa no na ye bra na aduma no ase no aduma no ene African countries be bro de wo ho 24 Ethiopia wo Nigeria wo Rwanda wo tese nkronkro ahodo a wono ma huno panin no amama ya ahodo a wo ma huno panin na adwuma a wo ye nti obi a pese obeya adwuma ma no enti yemi so baby obekọ bia so ye bisa ne so ofri here ye so ofri Ghana so indeed the company is lifting high the flag of Ghana enti yemi say e ade a company no wonya na adwuma yie e na obu nkrofo kwase a Anka amama ya hodo anka womo panene na ba adwuma. You see sometimes aya yenjai se ya de ye be brenase ya de ye be brenase me de ya na sa ne ma we nyina no amanyosema ye de na meka se sije na nka ye pe no credit pe amnestia nka san komo we ba na nka nse se dru ha ye YEA force die so mo be massa clarification no sije enti no samo ye din na because muso so mo be kan krofo be twa bomo Ghana because atem didi e kwa ho nyina no ka o se direct no to YEA enti aboma fo mo ho dio then ka ye di jani nyina kogu YEA fo so a because om no mo tire katu mo de be maju e ma na prapra no a ka bana ka katu an ka ya tum dadadada ye nyem police na mampani mahama ba wo so betum ma ye Zoom Lion a propose say awura nom ne ayede ma adwumayefo no esha enti nka mo mpagya mu kakra there are documents to that effect sir. There are documents. Zoom Lion proposes say near it's kind of edema omo ye adwuman esha enti mo fa kakra enka ho o man ti ase why ye fo anti ase o man ti ase nti se na mu amoba be ka che se wo beri ni wa na say asa CJ bato de enkomo we ye bekom ba wo say ye magana forte na why ye nso de nkrata ba nti re Malik Basin tele bia obi anopa metia o pa metia o eye mabu ho adwuma na moye so ate ase nti bibi ni a mwoye ni na mabu ni hunu na ye nti ase na ye mfa nkoye nim e ba ne sa no na ma transparency ye kan ene no kwaredie no na ne nyina so to aso saa na sije owura gift your worry ansa and mensa ene niwura owura Peter mensa omofo ni da ha ene picture that the inquisitor nim yi omaje pink pa we dey so ma nyeso ma wale anka make say save the date but we dey save the date just say almost said that na asam kase da ho nyina ne se mami ene nipa bi e ka ne ho na ye attorney general chese ensamanfo din a na gifty edi ne dwuma e wo national service secretariat wonom no wode ne nsake kan ye so ankrofo gu mu ni ade ho sema koye bebre Ghana city no mako 548 million Ghana city enye sika ketwa na attorney general ese o nkrata wa evidence ani ade a se so mo de mami be kwa kogina court ninti nsamanfo di no de be hye mu no ene e ka aba ni kunu kan wo bi sanse ni kunu soso no so ye vendor echese ese mo ano mo rane ho ni ade nti no se mra na so mu nti ba mi wonkodo nko yi ne ho ano na de be free ho ba bia no so ye beti emu amane eno eda ha sei Zoom Lion de no so e wo ha na CJ reho sempa ene se senior high school a school for nkwada bia na omo cadet unse ekọ school no eya na groups no dos ye wo drama for ye wadowa for ye wo ma omo ye cadet chese doso na we mu no omo ye cadet for na ye se omo ekwa omadwuma omo ye no unse training no mu ano ye omo so no pam kojoge ahua no mo kojoge ni ade na wo so mo kotwa nsuo koto aso ye daily routine e wo dikpe community no e wo lora mansini mu na e wo framante mu areho sam ne se voter black voter no so no a no kra ye sike no mo kofri ne sije ye overload the fani pa no broso entita so mo kona finfini ho ene kodane ye ja o mu gu nsuo yi mu asije emu mienu de o mutumi dware ye e ba ye nsuo no konkonso na enso aka de asije o mantumi o
ma anya memenda no na mofo ne nkrofo panyifo koye ehihye nkwada hihye memenda na nwumre eno mu yi enum na kamienu na wose ehihye wom kwasieda no patututu eno mu yi mienu no so a eka wa kyese nkwada nso ne die kwada nso ne die mu nyina aye nyame dia safety jacket CJ sampotem we wo bekoyi na sa eye jacket ye kan ahimpo ne gu nsoda no ho life jacket we ye abai nad mo ho dendenden wo mu gina ho abai nad mo ho dendenden wo gina ho abai kratefo ho dendenden afa no mbekwa ka brofa kese eba ni say ya e na ye hunu bi sa life jacket ntu de we ye sie CJ me ma bosome krawa nad before the life jacket bekwa kogu nso ya no nti ase o man na yete de bia no ye nye proactive ye try my family yeah reactive no ensi na ye to na mo de ye wo mu no enye se nad mo mpanyefo nya we say black voter na no na nkrofo fru kenu de kwaba ni nyina no ye de life jacket ho no de ma wom eye an unfortunate asema asie na de yesre ene so obade emfa enkwada yi ekra ensie yi mayen enanom ajanom amahwe mo mai senior high school no madru no nkose wate nkose pa emu ya nkose na school no so edin ese Lawrence senior high school na emranti na wo eco school no ya rehosema Ghanaian Times said ya to ni makese zoom line clarification so no eda ha sei na wan Ghana sidia mampani wamanake ansinsemu kosise wo mo be sha toto ne makakra no eno so ho asem eda ha na CJ mame fa nko the Ghanaian publisher anim ha na mawie tiera Dr. Sienwa Japan executive chairman Jospon group ni foni da ha se ya asam koda na machi wa mawda no eda ha omampani mahama so ha se ya Israel Iran conflict no ene oyo bono mu keka san hwe ya na hwa ko soso ni wo mu no eno so da ha dom kuma wo mra sebedwa fie no mato ma ne mampani mahama U10 na waye dum so levi no so no ena wo mo eka ho asem na yewra Alexander Fenyomakin infoni eda sa asem we ho a wo chese wo so edo mo de akeka wo chese we no shameful retreat ase akire na mampani akọ ene twe na watwe asan no enim guase e wakire babi kakra eno so ho asem eda ha na eno chi so no CJ mame fa we enwie tew kra na me fa enwie wo hye the delegates the obokrata no animu a ebo amane we say Attorney General and our list of 12 names enipa dumienu a omo eka yenua bayi ho a omo edu omo ekwako gina court odu omo ekwako gina court na mra no omo din we yensem no da ha Mustafa Hamid enso no mo chese NPP General Secretary post no say Mustafa seje nani wo mo Mustafa Hamid ai nani wo nti no da boka tede ba yoko so gusu echesi reforiata a jese in extradition omo tuhwe kwan a ye twe na free baby wo bia edna ba Ghana ho asem gusu a ekoso the delegates ediaba aban so na eblemu se dum so levi no wo mo atwe sansa Israel and Iran war no se won follow ya de wo mu a ye be ma update because den ya ye benya mu susanso bibia esi wo bi man so no e kan wo kwan bi so na we dey CJ say Trump see as we consider say omo de visa ban travel ban na beto Ghana for so hey asama ba o amaka e nyina betena ya ina betra ha ya we dey inside eboboba iti the delegates the bokrata na nimu so na mabobo so ama we CJ mame fa wo